دوی سرخوابون دما و خوش به ام دخوازن بحثا بویرا کو ایرو چه بویه بکن به تایبت بریندار بونا وان چار زاروکان به چه رنگی چه بو چاوا قومیه چندین ایریشن دجوار لدجی سویلان لوی دره پیک هاتبون دم باش و سلاو ورش همه گودرگان هجارا zaten beriya du roca jî me agahî dane ronahî. Yani mesele zaten belê ye. Hikûmeta ku qarşî me vakî hikûmet bi nav dike ne duzenek ne dîsîplînek ne jî ehlaqekî wê şer heye. û tê xuya kirin ku niha qetil'amên Swêda çêkirin, qetil'amên Sahel çêkirin aynî tişî dixwazin va derema jî pêk bînin. Aramiya heremê binpê bikin, aramiya heremê tune bikin û vê tiştî dixwazin. Ser vî esasî tim êrişî xwe berdewam dikin. Zaten beriya demekê beriya sê roca êriş kirin û mitîne sê dayîk qetil kirin, dayîkên Emir Mezin û hîro jî piştî nîv ro zaten dîza êrişên xwe dest pê kirin hema bi silahên giran eşwaî davê jîn. Yani armanca wan vaye yani aramiya heremê da ku aramiyak li vê derê heye wê aramiyê binpê bikin û agirbeste hey tune bikin. Yani armanca wan ev tunekirina vê derê yani aramiya vê derê esas ev esas dikirin zarok, jin, mezin, pîrkar ji bo wan ferq nake. Hedefê wan armanca wan ev tiştê hey binpêkirin. بله نها ل وی دره لسر خطا در حافره او کوم کینه براستی جی برنگکی فرمی تبل حکومتی بونه یانجی هن آلین دن فرمانان دنوان یانجی بسر خود تفدگرن لگور آگاهین دسته و یعنی ناسنامه اوان چکداران کیه اینکو بدجواری ایریشی هزین سوریا دموکراتیک و سیویلین دبن کنترول آویدت کن Yani tişteki ulan yine konu tabi hükümette heybuna. Tişteki ulan yine nai karşıma Sultan Murad. Sultan Murad dünya alam dizane giriday birebir giriday midye Türk'ün. Amşat herkes dizane giriday Türk'anın. Hamzat herkes dizane giriday Türk'anın. Ahran Şam belli fesile serbuxoya. Yani seçar fesilene veder. Hatta digri her bir kilometre aşağı ard lefte par vekirne سر اساسی تجارت سر اساسی دزی سر اساسی تالان کردن هاتنه قارچی نه سر اساسی کوارن ولاته کی ریوا ببن سر اساسی کی وارن ولاته کی مثلا داگر کری وارن رزگار بکن سر ابي اساسی نه بالعكس ارمان جوان واتنه ولاته کو رزگار کری آرامی وی ولاتی چیکی هاتنه داگر کرنه başka تا ارمان جوانی نه فسایل اون o gor keyfi xane yani te sistemek te avak navanda nine yani tu düzen disiplinek navanda nine تبي را اگر بس اینا که ایدن قبول نکرد یعنی بیتولی اگر بس هی کو فرمانداری اما تعلیمات دانمه حتی روزی رو همه قرار قاعده بکنینه ما اگر بس اینا نکرد هر تمان ایرش که اما حتی نهاجی هر تام دماغ خود پارستن روادا منه ما خو پاراستی بس ما سنری هی پاراستی اما ام هیرو شوندا بیت تشتی کوبویرین دبیم قبول نکن وقتی قصد يعني وقتی قصد هونه اجنها شوندا چبکن مثلا يعني هر روجك دروجان إيريشك تشدبا السفيلان دكبا جار بجار إيريشي خال وين لشكري دكن يعني وك هزن سوريا ديمقراطيك ونه چبكن لبران بروان هم قفان هم جي بن بيكرنن ينكو جهلا تشكدارن شامي بتين كرن اما كي ريفربري قصد الوا جابانا مهبي تعليمات ريفربري خوي جورن يعني ام حاضرن جشر كي قوات ماجي هي تكنيكا ماجي او هزي ماده هي حتی ما دیرو که دخواه اثبات کرد راسته هم شر نکن اما نه واتی که هم نشر کرد قوات ایمان قواته که شر کرد دکانه شر جی بکه و اف طولی که اف دایی که هاتن قتل کرن اف زارو که کویر هاتن بریندار کرن چی هم طول من عرده نهلین یعنی هم تو جاره قبول نکد آلان ایمادا آلان رزگار کردید بندانه تم ایمادا هر تم ولو ورن قتل عامره در باس من تیجی تجاری قبول نکن برصف تم جوید بیمنن yani او ایرش بکن و برصف خواج بیمنن و خطر برج راکان yani ام تجاره ولو بدن ایرشین حکومت هی میزاناک بله برسا داوی جوابكم نها هر جاري تبل هفيك لدير حافره لدر دورو براوي درد كذا شام بزمان وزارتها باراسني درد كذا وداخيانيان لدجي قصده دو دبيجكو او بيشي ايريشي واندكن يعني ايريشي هيزن واندكن هون چه دبيجن در حقي ويه كده اف توانباري جبو چيه هدف او ارمان جوان جبو چيه بگوتناوا اگر كون دبيجن يعني سيفيل ودر ايديزيان دبينن yani
بریاس چند روزه من سه چهار جاره ایرش که من برسد دا مثلا وکی هیرو من برسد کلو جدی ندام من تنه گو رای گشتی را گانی میزکن وان ایرش که من حانت دنگ خانک اما مولو به دنگی نارمی اما تنه نابی قصد رش کردنت باشka تشتک نینه آرمان جوان تشتک نه zaten میتا ترک بله یعنی اف 40 سال سر ناوی گله کرد در آورده که اف جینا حکومت هاته سری آسته تنه درو کاری یعنی باشka نینه ایرش بکه تبلی هوی درخه و پشت بیجه خوابت ادمله که بیجه والا علاقام پینه قصد ایرشی مکری کاد نام نتوی را بیجه بنه قصد شر دخواسته تشتکی ولو نینه قصد شر نخواسته قصد آرامی حرم آرامی گوهی دخواسته بپاریزه یعنی تشتکی ولو نینه کن هرتم ایرش میلیون دا پکته و zaten dünya alem cili mezedi ki hem dest peki dedin ragandın akvar mezek ki vadere ragandın ama zindi belavdı ki pişran berspan dedin kuandiner in artık حتی خود درد که به ایرش مجبورن جی مافی خوی پارستن رواب پیک بینن قارچی ما. بله. سرخابون کوبان یک فرماندار قصده گلکی سپاس و آگاهی برفره در حق روشا دیر حافر و ایریشن چکدار شامی یعنی لدیجوا و بمرا بپار فکرن.